U okviru manifestacije Muzej za 10, u toku današnjeg dana biće održana dva programa. Vođenje kroz izložbu Raslojavanje prošlosti, koja je zapravo stalna postavka arheološkog odeljenja. Ono što je specifično i najznačajnije za određene periode se može videti na središnjem delu izložbe, gde je prikazan jedan vremenski sled sa predmetima specifičnim za određene periode, dok je malo veći akcent dat nakitu. Nakit stvarno u očima arheologa ima višeslojno značenje. Sa jedne strane možemo pratiti kako je nekada izgledala nošnja, s druge strane nakit ima i neku simbolično značenje što se tiče, na primer, vere. U okviru dela izložbe koji se bavi načinima arheoloških istraživanja nalazi se i rekonstrukcija jednog sarmatskog groba. U ciglani u Feketiću otkriven je ženski grob sa veoma bogatim prilozima. Reč je o sarmatskoj ženi.